Hello to all the fans in Lithuania. Good luck in the European Championship over the summer. 1999 metais čekas Džordžas Zidekas buvo vienas iš 3 legionierių, padėjusių Kauno Žalgiriui pirmą ir iki šiol vienintelį kartą triumfuoti Eurolygoje. Po laimėjimo prabėgus 12 metų Zidekas iki šiol prisimena kiekvieną pergalingo sezono smulkmeną. Kalbėdamas tinklalapiui Basket News LT, Zidekas teigia, kad dabar geriau supranta šio laimėjimo reikšmę, nei suvokė tada, kai tai įvyko. I remember everything. I remember coming to Lithuania, signing the contract, the press conference, the whole season. The EuroLeague season. It was special. I think the record was 55 wins and 4 losses. The group of players that we had, how we came together. I don't think anybody was. There were no stars basically. We just made a good group of players and managed to surprise everybody. I don't think in the beginning of that season anybody would have guessed that Žalgiris was going to win the EuroLeague. I don't know, maybe not even make the playoffs, but we managed to work as a compact unit of players and maybe had some luck somewhere along the road. But I think any champion needs a little bit of luck, and we won a big title. It was my first season in Europe, so I don't think I really, at the time, I realized how difficult it was difficult to win the EuroLeague. Only now, when I go and I work for the EuroLeague and I comment on all the Final Fours, I see some very high-quality teams that got aspirations being defeated in the Final Four. So it's now I value the championship from '99 more than I did at the time. Prieš porą savaičių 38-ąjį gimtadienį šventė Zidekas, sako, Lietuvoje nebuvęs nuo 2000 metų, kai atsisveikino su Žalgiriu ir išvyko į Stambulo Ulker. Tačiau jis palaiko ryšį su lietuviais, bendrauja su buvusiu komandos draugu Dariumi Maskoliūnu ir Vilniaus Lietuvos Ryto direktoriumi Martynu Purliu. Baigęs karjerą, Zidekas tęsia darbų šalia krepšinio. Jis yra daugkartinės Čekijos čempionės Nymburgo ČEZ sporto direktorius, taip pat gimtosios šalies krepšinio federacijos viceprezidentas, o per Eurolygos finalo ketvirto varžybas komentuoja rungtynes per televiziją. Tačiau neturėdamas tiek darbų, jis nepamiršta šalies, kurioje iškovojo savo didžiausią karjeros pergalę. Zidekas prisimena linksmą istoriją, kuri jo manymu atspindi tai, kokia ypatinga atmosfera buvo tuometinėme Žalgiryje. Also, I remember going to the woods with Aleksandras Kusauskas, our conditioning coach, and going to pick up mushrooms, to Druskinikai. So that was also you don't have that in the States or anywhere else. Just go to the mushrooms, pick some mushrooms, and cook some mushrooms. So that was off the court. Vytautas Mikaitis, Basket News LT.